Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Day takot ti madi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakade. Sana day ta makibibiyang ti aramidin niyo. Nay, nagdamag aklaang mo't andi barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yag munti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, Marimasa. Ay, wen mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, Maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, Maray. Wen nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, atuyan ti gatgatang Maray. Agyaman nak Maray. Oh, atoy mo ti bayad ko. Apay anak ko. Anyaman tinakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Katagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapol at damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Okay, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alupo, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar armak Naumakano iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la dahi jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin, nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nandito insangput mo, Andi. Litsong manok, di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Isa litsong manok, di ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, Jakon nakatext busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod Andi. Okay, anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armon nak. Awan sama respetom kanya kon. Saan mata? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kanamom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka,
Adaya tumboy kasta. Ha? Marikriknak di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak andi. Iso sorry ha. Ngamawan na pulos tinamnamam ganyak. Namin nadumot ngayon bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, andi. Di na ko mapagsardengan nga agarap ka pangasim. Uray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak ngamin ti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakit-kita ka di na. Ay, makamuka andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ken ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardingan mo nga agaram kin ka, di na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresain na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan na timang puwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan data. Iso ti may parbang parakan ka din ah. Makapadurman mo dahil nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no da kayo tulat ta aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram ken kuana anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak dayta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanin ba raw? Kabalak. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket agyaman na ka. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanin tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitla ay what? Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo tigalon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyo kit din tigalon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Adak wartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na ah. Tatunggal umay ijibalay kat tila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na may pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niya ar-aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armun na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray.
Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kinkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa eh. Wen ngem ay na. Saan maaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Ay, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nubya ni di na nga anak mo paray. Agraraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamudlan pudpud no alalaki. Agraraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andi nga arman tapno agbawing kan ko ana. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat dyan, akayatun ni Dina ti anak ka. Imposible na ita paray. Awan ti imposible, no talaga nga isuna ti na ikare, para iti tunggal may sa, maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa... Adda labas-basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka ka din kanyak. Kwa? Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy Dina. Apay. Anya dayta, Sara. Kwa? Maburbori nga ngaminan iti relasyon ta, Dina. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak, Dina. Kayat kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutin iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Apay kastamot kan ti pagbagam, Sara. Awan mata mo ka nagkurangag kan ka. Itad ko mata amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan Dina. Maawatan na kuma. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsinanak nga minan ngam jakim manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang nayta anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya? No kasta? Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumraka pa sa mga nonya ti panunutan nagititatao ang makakita kin ka di ayan tiri daw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangput ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan,
Arumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samot ten. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginom Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di ti balay. No, kayat mo Ano, ti duldulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti inuman ta. Tapno sana ka narumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di ti balay. Jak agawid no adda dita dayta adina manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kayat. Ngam ipilit na lata ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kayat ti agawid. Nabarteken. Si kanti makamuken ko ana manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Ket nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay aginundawayan na ako. Apay! Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Right. Apay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Wano saan intagdarom at agusan. Awanan bain no asino man na ita. Saanan tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang kumakailiw-liwag tinaramid ni Sara kanyak tatang. Gamkas jay matan tinapasamag. Nakasaganak amang ikasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanog utak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Agyamanak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ta maayat naktumot lang, Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kau. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Saan ani-andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain di anak kau. Saanin atumbaw? Adamot lata siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, masikugkat nga rodain. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wandi na. Inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo.
kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wan nga rod. Kayat ka kumaasidiren, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanen? Tadaditan. Ay, sorry, Dina, Sa nabalit na singpat ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laeng Dina. Kat idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto, tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na dyan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rod, tatang. Di na matrep-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no anispal tibiyag ni Manong? Anya? Anak ka, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y anasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuana, tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanam anday. Anya dagita imut mo. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-manan nga armain. Balumutan. Anya? Diyak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak tir aramidak, Dina. Tababa na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpayla ang arman? Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga ure adan anak ko. Ken balo Wana, saan mo't alapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamot na. Naundaya panawan ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sikalatta ti kayat ko. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Di na, promise. Agkasarta ko man, di na. Kahit inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, si daundan to, dagitay pagsiitan tan abakay. Anya kamutin, day talabagbagin mo ti pampanunuton mo't inso. Siit lang ti pasidam ka dagiti aso ta, ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Anyat ko man. Umay ka mga anak abakay. Ala, mangan kalatan, sumarunuak taw, pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nun, agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y disidaya. Ay, di mo ito aming tamasada. Anyat sidaan nga.
Ay na insaw, uray sa anak nga agsida. Basta agsida dagito'y dingun ta. Ayos laing kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Dapat patag dagit ang asom yung siga. Una ka ba'y amangan amay? Sumarunudan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita. Di ka sumana o insa. Ay. Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas. Ay, unay kat da ito'y alukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lucas. Ayap. Ay. Jak amukan ka. Dapat patagan na kita asom ng tabagim. Hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Wananang, agpawita kinton bigat. Ay, naagyaman na ka, anak ka. Makagatangak mutlaangan iti kasapulan dagiti asaw. Manan, di tamanan di papanan di kwartayo, nanang. Ay na, baybay andakla ka di anak ko. Kasla anak ko dagiti asaw. Iso ana patigdauna yun kanya. Nasken amataripato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Nala, agtsatak to nga rod no naipawit kong ti kwarta, nanang. Ay, wala na ko. Katagya manak manana. Thank you. Lucas, day titi ka barbaro abadom. Koloriela. Ay na. Ket si ka mo birang, day tumatibadom. Color pink. Ket si ka mo pilar, day tuy nalabasit kan ka. Ket si ka mo... Nay. Anyaman lagi ta ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya? Asaw? Badwam? Abay, tao na kita ang masapol abadwan. Ay nakasapulan na dagitoy nang runa itata medyo lumamin man ti tsimpunan. Ay, apo. Gastos lang na itang aramidaw. Gastos na. Kakaiso na nga da kwartak nga igatang ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos daa, medyas, ken brief, kas kada, pampantida. Ay kagumatang aktua. Pag hindi tikas tao, Ay, gumatang ba't ngagpaisaw? kasapulan da dagita no tsimpo ti lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat ti turog da. Nay, ala, agar bisamag. Nay, huwag nga. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingkaman abungan iti tulda lakay. Baka, dumandang ka man dita. Inipit ng dito yung kaamatan. Ay, jak makadandanan tanay matindag dagito'y asaw. Ay, Ha? Ay, po, Diyos. Apa yan ngayon dagita nga asaw? Nakikaidadamot tayo dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri nga min itay. Iso nga imunag da. Imunag da nga. Pinaunag mo hindi isutam mo. Nyamod na itan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka man. Awan mo't dakas na. No kaidata dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dagas na At ang sapay ampas na kita. Ay, di mo sawan tikas ta. Tainal daw adigdigos at dagitaw. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos. Tagat tao ka mo latak. Unay kamatan, kas kalag bagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kaigam, no di kagat. Ay na, inak man lang maturog, idasupan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Diyak mo no anya to in-order yo, sir. Oh, atoy. Ne. Nagan ko magagpais ito'y nakasura dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order ta nga. Basta bayadam mo. Ala, yig mo daytan. Anya kabutan bakit?
Usaram pa tinagan ko nga agurdal iti kumkumpurme. Ipakadamot ang umura kanyak. Sakbay nga agurdal ka. Ay, sapay nakangingina. Ay nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla ka dagiti taraken taday toy. Anyang amin dataya? Dog food. Da- Special a dog food. Ad-adda a pumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanentay ti kasta. Ay, abo. Paggastusan mo, ti amom abakbakitan. Nagado nga inapoy nga ipakan ka lagi ti asaw. Ay na, di uray yak agsidan, basta mangan itinaimas dagiti dingwon ta. Sige tanay, aldawag, inak padigusan da Lucas, tapno mapreskuan damag, kalpasan na, pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo, bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Yak malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata maun. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawon pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! At dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y tipit sa kan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Ay, Kat, anya ko may tanong kasangay dagitasaw. ay, kit. Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka nga glutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wan na, apay aya. Tangdanan ka man nga gluto ijay balay. Kaya't ma. Katuan na. Anya ti okasyon ijay aya, nana. Birthday, Olivia. Adaag birthday. Hello, anak ko. Anyak kukulam. Aglutlutuak, nanang. Agprit-prito hak. Apay aya. Isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo, mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, kwa. Agkasangay nga min jay. Amo kon. Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kon. Imbag tayong palagipyo. Ha? O sige, siya akong tisagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, kwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta, nanang. Ay na, thank you, anak ko, thank you. Ay, Nay, apay anagado nga aso dito arubayan ba kay? ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, katun alakay. Tada idasar ko a dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food dagita kasandan an erwam tultulang ti Ay kayat na, kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itang aldaw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal ataraon. Mala kakapsat. Mairwaron ti taraon. Mangan tayon taon. Ngam di tay kumalipatan akantaan dagiti asok nga agkasangaywan. Aw, apay dagita akawar, insaw. Dinatang ko pagkawar ko ka dagiti asaw tanay bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagita akawar. Apa yan? Apa yung inagaw mo dagita ngay? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko. No anyat mariklam. Kayat ma. Tasi ka ti ikawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat taribong bungan dagiti tattao dito.
Masidiga man. Na. Ala, imbag ta nakita kayo, Tata Enzo. Ay na, nagijay bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagatda kat medyo na nagtisugatda. Anya. Ala. Itareta yun ay ida ida ospital. Wan tata na panda na gayab iti pangiluganan. Ay na. Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na lagi ti aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay apa. Magamu ka lang diskitar. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay amin na magasto sa ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito, oy! Apay abasol ko nga. Jakmat ida binaon amapan mang kagat kadagi jay. Di ka nagkalitigan! Basta makamu ka diskitar iti gastusan! Kat inkasublatan ti inadang agbantay di ospital. Anya? Alala! Anya pa nagkukuha, Mike! Agrubot ka na! Wan, ay na. Umay ko man, isublitay binuulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman ak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At dausarang. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti pa nang isublek, Maray. Nay, asino daytan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, Mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakitkitak Ay na, nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y Mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mangaminan arumari jay balay. Tanudad duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan Mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas iti balay nukwa. Ay nawan. Nagadaw ti umay mga aram kinkwa na Maray. Agsusublat dagiti babaraw sa mangsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay. Isugayam ti malaan ta kaanak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na jakabsa mo? Ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad, Maray. Pumayak man na Mileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumrag ka Nagyamanak na. Ala, urayo mo ni Carmay akaanak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Agdaawit ko alamas na. Kinamulak ija karayan. Nagpanitag ngamin ni Jaygan. Ay nagimasin nga. Naimas nga alsumanda ita. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasanungay. Agkasarta ka din, Carmay. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Ay, jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay? Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya.
Wala, no kastati ko nam, Carmen. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan, ay maturog tan karme kanakan tanay rabiin. Ay, hanak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Ha? Sino? Tao po. Umayak man. Kalamiling. Carmi. Lain ba garabi iyo? Ay, isuday jayan daw urayak, ante. Neidong. Hidong. Nobyom kaday. Kunak man nun ni Rode tinobyo. Shh! Eh kayo kay di maturugan, ante. Tama pan bastra ka neidong. Kunaklakid din no nakaturog kan, Carmen. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmen, ha? Uray si ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko a cake and chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, wan uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante honey nga awag mo kanyak. Mangag na kanya, antik. Kita niya ko, ma. Awan mo takas na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilangan niya. Katuwa na. Sikati makaam mo, Carmen. Nay, papa na manong ikain. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron nga ikami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dahil ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbang oras mo, ading Carme. Ne, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo, ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito. Nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antek? Ay, saanan? Uray taada ka mat. Ha? Aywan, kayat mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan, ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantang nga rodan, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno presko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo dita. Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Angam, sino ay tikit kitain nyo? Ay, kit-kitaak nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos. Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala, ay. Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap na mukmut ti mapaspasamak syunay. Anya ti ammo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas. Nagsiksipay. Ha? An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, anti. No kasta, nobyo na ni Idong.
nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan anti. Nay, nakasukat ka manan, Manong Ikeng. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaang. Talaga akas ta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanyak. Sige. Mabana kon. Mangan kanton. Tamarabyan na agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay pang maintenance ko. Malana. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram Ikeng. Umay ko kumaitad to'y repulyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue Mileng. Tamapan kami iji kruseng. Sige. Mabit laang Ikeng. Wanya, nabsog ka mo lang, Carme. Wan ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom ay nalumok magakno si katikadwak. Carme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Carme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda mo't saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manan. Dagasanak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi jante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam. Kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay Manong Ikeng, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Carmi ti arar mamanaw. No ibagak awen, dakas aya kabagis. Ay na, Manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kan mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idami nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kan nagdinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na Manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so sulitak Manong di ka mainay-nayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tamang ano may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita, awan lin na kayan kinayat, no diskarte ti maiwayat. Nagyaman na, tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme.
Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanyam, Rudy. Oh, agyaman I love you, Carmen. I love you too, Rudy. Tangay, at na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carmen. Pagluganan ta ka din agawid, Carmen. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan ta, inakto pa'y agpakuko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tag-date, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasano? Patuloyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta panagawid intong rabi. Katuan, maturog tan ito'y ile. Uy, ag-relax ta mo, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada dya ibagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka madalakan. Madamdaman ton ayawat ko. Tadata dito'y kaaduan ti tao. Jack pa'y makabayad ken kakabagis wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam sa amat tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina? Ha? Ay, di mo pakibiyangan na Jay Maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw. Ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay papanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itud ka nga itud, iti kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakat. Ipagpagapok iti kaanakam ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di nakapay pinaay ni Carmi ay. Saan pa'y mag? Isu nga induyik na agarang. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, Edong. Agnganga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka at amin nga kidawak kat itad mo. I love you, Edong. Awanan kayo itibain. Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Edong. Darasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gapo. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apa turugan nak dito'y Carme? Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Pagturuga nga. Si kaano kayat mo di maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no Rudy kan idong ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay naglaban da, gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Anya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikog mau. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta ti aramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme,
Pudno ka day ti ibagbaga ni Ruday. Auntie, Agsaw ka! Pudno ka day! Auntie. At niya! Iso ala tingitak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo, Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta si Kugmo, Carmi? Saan mo't nga aklonan ni Ruday? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa matgayam iti atap. Naidung sa gayam ti ama dato si Kugko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. Nusak kumala ang tinubyong, Carmi. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigidran da kami, may. San lagayam ada kami kinirudi tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahita. Ladingitag. Ngamjak mamati, Carmi. Di na lukwan. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa ta. Anyan, mangibabain ka, Carmi. Jak laim pagarap akas tagayam ter aramidam. Pakawanan na ko, auntie. Hanya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmi. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugmo. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti amato si Kugko. Asinaw? Ni tataiking gayam. Anya, amom ka diti ibagbagam, Carmi. Auntie, di ba naturog na minsan ni tataiking iti balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, di dakman pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita. Kay inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmi, ang nagkaida kayo kanaw, idi naturog kay jay balay. Wen, ngamawan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sula ang ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak irelasyonan na ati pagdamagan niyo. Saan asya? Alang araw, pasensya kan, Iking. Nagdamagakla ang mukiidi Ibaga medya ka anakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalaki rumagayam. Sige nga raw. Agawid akon. Ala, pasensya kan, Wayne. Anyangay, makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok Amun di Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oh, mangilawlaw anday diya babae. Nagadumagayam tinubo na. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay. Tadya kon agaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Anyak ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanam. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit akanam. Day takot ti jak pangayatan nagpa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakitam nga raw na napigsakan at no pagawidin datan. Di kaglulupaw.
Ala, bumangon ka, na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas ijayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, may kasla maulaw akmat, nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Masige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan, Manang. At dadan ijay balayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayang payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kantanan da. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada. Yad ad dadamot. Un nga, Rod. Iso amasapol amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabahok, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mo't titaba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Adula, minay ta parit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apil may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasana no agsakit kayo manan. Ay na, di mo nga min ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itman na jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kayat mau, sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No, mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang nagtulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. Iso ano kayat mo ti may libre, sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit papananta ngayon. Ay, mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur, tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw, mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kani Flavio, libre pa'y. Ay, di na matagmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta! Di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagays. Bulbulong mat. Aywan kabagis. Nateng dagitoy. Inalaki jay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anyat isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso nakakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti papaunag ko.
Doon ti may parit at araon kanyak kabagis. Patpatyam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no dakam ikan nila kay ko uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay, ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam da kayo mutla ti marigatan wag sakit kayo kabakis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka amarigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo, pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, uwain maray. Gimatang kamay ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga minti kwartaming agasawa. Sabali mati para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yu di abroad, pare Leroy. Wan kanaimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatangag dindin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan tama kumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat urasan. Ay, alauna mo't kahayapan. Ay, Nay, baron sakit di tarilong ay wan, baro talaga. Binulan baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man, pare. Makapaapal kayo, moy. Expire nga raw na iti taraon ngay pau-pau iti anak may. Ta di mimad kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan, pare? Ay, wait. Ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Siya kabailan ti sakit lang. Maulawak, Mila. Try na ko nag-ospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak kan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilan ta pangluganak. Wayne, uray ta damat ti anak tangag bayan iti arkila. Pribado ospital anang iya panakkin kalakay. Nangina ti mabayadan ditaw. Uray nangina. Ta si kasfundak mo't anaimbag ditaw. Iso nga raw da dito'y tinangi panakkin ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor ngay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw, ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan dito yung ospital, nanang. Apay ngamin adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumadaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, mat. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan, nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Dinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kanto lakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, no ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka,
Tapno maitulad ka mat ije kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte ije kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay la kinagwapo ja asawam ti pagkarkarit na. Ngem istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat matan, manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadag iti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang iti balay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan, manang. Nujak mapatganday ta akid daw mo. Didak ngamin dengdeng gandananang tentatang. Makaungot da no tubngarak ida. Kat tila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya titinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni Tibalayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kada kami. Okay lang kada kayo kanibayaw, no siyak ti kadwayo kabagis. Ay, kitwan Nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Wen, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti kanan nyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kayat ti sinsinan alutaw, kabagais. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tamangan tayaon. Nakaluto ako. Ay, italak pala, mabisig. Nagbayag kang agluto, bayaw. Anyat linutaw, mamasida, kabagais. Dinengdeng, asinagpawak iti ikan, kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Leia. Ajak agluto iti karne, ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. Kasano apo migsa kami ngay, no kastaman, ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon, ngambilin ngamin ni Leia na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo, tapno baliklikan ti paragsakit nyo. Uray agsakit ka may. Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema. Tada kwarta ni Leia gastusin may. Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumanaw ka lang nga no kontra ti kayat may. Hoy ha, hala, makamu kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey, makapawang ganas. Ala, ang robot tata, intamangan itirwar bakait. Itagsin na ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ganitan, ti pasango na kanata. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali na iti dadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmet, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akon iti mabiit. Kaduam ti asawam nga agawid, Leia? Sana, Uncle. Siyak lang nga agawid. Aya, alakit aganad ka nga rod iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulawak matan lakay. Sumurtak mat, agpa-check up mat. Oras siya maulawak. Ay, mabitla ang nga raw tawagak dyan anak ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta.
Usaran ta payla ti kwarta ta ata sanan tusukatan. Sige nga raw, siguro din tal agpa-check up tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Adda libre a check-up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan, tapno libre ti check-up kan agasyo, ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check-upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang, sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mau. Sigurado man nga ron din ha? Nagitay bigatin apasalubong tabakay. Ay, sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, andakan. Ay, apay, nagkuntong ka, anak ka. Apay, akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dyan lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagayam na dyan lalaki. Nabayagan nga aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag, awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho kijay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, iso man jakon. Jakon kaya't ti agsubli ti sidong na. Adabas ti ta kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat? Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Oras siya karot bakit? Kumaro manan ti sakit ti siyan ka. Kan maulaw akmat lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check-up dito'y barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Mala, may ason pa lang timang kuyog kada kayo. Tayo gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti ang kakasakit ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba? Itisan mi mata nagbano ka na kwarta. Mala, bye-bye anyon dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abay-bayan. Patpat ganda kayo, mate, nga anak may. Dear manang biyanang, nasapa ka na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo?
Dahita ti Jack Ammo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ay ko, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rudan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyong, friend? Itaadamanan baro ang nobyong? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Urasyak mata. Ay, awan gayam, kumusta kayo matan nga kanipilit? Ay, nasaya at laktamot Sagpaminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matulo yun, ti date yo. Ay, katuwan apay kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugam nga ron. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay tanagawidan ni adiyang na. Ay, no kasta nga road, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni Elvi da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tong tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklain kada kayo iti gayim mo. Mawan ti rumba nga pagdanagan yo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't itiday ta bakit. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asideg pa'y ti pagtrabahuan ta. Sabagay mat kay ti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun Nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayatlat ta friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka nga rudun Madlaw puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamak ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Hang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. No babalin katagawid ak kumapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, B8 kasaritak ni boss, wan.
Masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagarup nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, unay nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta. Agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred. Awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailay mo tapay. Agtrabaho tapay iti uray mano abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pang rugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan amakadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta. Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi nga tattao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramiden ta. Ano santan, Anya nga rod ngay. Ay, awanan ti planom nga agawid ijay lugaryo. Jak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo a broken family kami. Si Kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang petak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong nga ituya kun. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot, hanakon nga agsubli iti dayjay nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston jay na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulag ta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagta niya. Nangyaga kiti tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y ta napuyat idirabi Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana.
Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Adda aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay, nana. Ureno kanayon kayo asung batan idi ket nasaya at kayo latta kada kami itigayom ko. Ure natangken ti ulo mi adwa ket di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaengen nga agtrabaho iti dayjay nga inuman? Awen na. Mangkita kayo laengen iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awen no saan ipadas yung ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ay, ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nubyok kit din, pren. Anya, kano pa'y? Apay nga han may imbagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano nadlaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi? Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran nak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod, nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Uwan, nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwan, nana. Di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnauddalat ta ditoy taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Oh, apay ka no? Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi ngamin idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kantumot laeng jay gayim mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayim mo, nakong. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumot ti lalaki para ken ka. Ay, uwan gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubrak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket say-saya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan.
Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da nga Teddy. Tapno ikasarnak mat. Teddy? Uwan ni Teddy. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpapaaramakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga Teddy. Pangaasim. Pilyum ana imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrurakit addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Jak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Jak kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Teddy. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtik sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabak to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga bute. Nagadon. Kat kunak man umay dagiti gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay kapaw eh. Kat anya nga ti ginatang mga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagiti kakadua ta niya. LV, madlaw ana hangover. Wana na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay alalaki. Uwan nga Rod, single ni Teddy. No agbong ati napasamak iti nagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso nati ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Narigati mailawan manen balasang ko. Teddy, ati bagak kanyam. Anya dayta? Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Ay, masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawon iti kasta. Hanak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti day di arami. Tagpadata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalay sa nga uray masikugakon. Saan nakaskan ka ti babae at type ko? Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay, kwa. Hanak ka di nga tumboy. Kung kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, mga numariing ti anak mo. Habay, anat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga Teddy. No di nakakayat ti may sa alalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Coco? No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron nana. In black nakpayan ni Teddy. Nag-alis matlang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden balasang ko.
Awan ka di ti trabaho ita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jak man amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka ngamin anaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumutlaeng ti nakakaasi iti odi na. Ay, no dim ngagak kumakanya yu idi. Talaga ang maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingput kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak agumatang, umayak lang makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa'y makikita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Siya gayam ni Selmo. May saak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningid kan ka adeng. Akat, wana, mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjaya nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag-urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, wana, kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, amang ano ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantetitad mo kanyak. Gapo, tanapatid ka kanyak. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda panaggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanyak. Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Noon Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Ay, sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyaman ak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanyak. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka.